Kublejan made ipi warok ki perlok ki wasnyau suk wow up ki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open snyau chapi to ki kubor wa phala wa Mih Reiñ kawi ka bro hakti te hewan ini wajia wai kamon le ki yakati ka bro te ton up yagani ka kubor hadu wakut khanang wayo tip iye wasakhet te chwa wo sedang ichiki kubor ladam poi mu de piu subscribe your new channel nya bhai subscribe we ngat how to bell wa em hai tu khanang wa yo pten chu chu piu yo yiki kubor wa thame te ton sedang ichiki kubor hawaye kalam ichapang ki Reiñ jo mi ki haki belang ki masi wa haki wi ki jat marat we man i wanyar bhawo chem wa Mih Reiñ haki bro tang wa mentu ka sngi hakani ka kubor kwa open snyau chapi ya kam ite ijia wa phala I wada jia hakari tewan hei wada em ka wi ka beipun ka wala khande phawi snem irta da Mih Reiñ wa phala ko hakawi ka kti yongka I wajrong nyau centimeter we kamai so centimeter kat kam wada post da doktor wa sumaria kati ka bro ha Facebook da ong uwa kani ka bro ka wam em u kho pertuju to ka wasa hachang huwa we da sumaria ka hakawi ka hospital wa tip kam ka suchan hospital heya to wa iti I wa Mih Reiñ ko uni u doktor uwa da tip pertuj kam uwong hon phin da ong u wa iti I Reiñ wa mi hakati ka bro to I wada tip kam ka cutaneous hon kat kam wada Canada uti u doktor wa sumaria ka da ong u wa kani ka bro da psia ko hospital de wa tab bandage ka kti timun yongka we da phala u yo wa at ha iti ithawa Mih Reiñ ko kamte ki wa kre kate ka hospital da le ki ya katu kat ni tali ki test we da chem ki wa kani ka bro em ukujut ko na ki sexually transmitted disease nei bha ini I Mih Reiñ ha ki bro bon sen jo jia ina ki sexually transmitted disease da ong ule wada karpat ya katika bro cha sumar ko khanang wayo yo ki wa ya iti I Reiñ wa mi haka tang wa nei liang yong o wanda karpat u ya ka wo di chwa de da wai don hi ya kam ini ijia da de jia ile ha China hei wada em uwi u bro wa yo ya ki sexually transmitted disease da Mih Reiñ u ha thau mi laj u hei wada hab a ki ya iti I Reiñ we kam wa man katte da miet nang miet chaj u